God bless you in the presence of the Lord. And we also have with us today, he's a son of Medenberg. Amen. Great pastor, for the great reconciliation anointing. Amen. Can we celebrate our pastor, Donovan, with his precious wife? Amen. With us. Amen. And we also have with us today our prophetess. Amen. She's a profound, prolific, prophetic voice, and she's a great teacher also in the Word of God and a great prayer warrior. Amen. If you step into her facility, once you put your feet into the gate by the facility, you become aware of the presence, because the place is already prayed through and soaked in by prayer. Can we celebrate Prophet Tanya with the evangelist and with her today? Come on and celebrate the gift of God, the great intercessor on the wall of Medenberg in the city of Cape Town. And then also I want to acknowledge my wife in her absence and myself also, amen, that is part of the unseen to be seen generation leaders and movement, amen. And it's an honor and a privilege to serve with these great men and women of God in Medenberg, amen. And you need to have an ear that is by the mouth of God and by the heart of God, to flow where God flows. Okay, jangan naik pun ada bikang aja di mana kan. Amen. So also we want to acknowledge the visionary with his precious wife. Amen. And it's indeed a great honor and a privilege that we can know this man of God. He is a son of Medenberg. He is a servant in Medenberg. He is a pastor in Medenberg. And we want to acknowledge the grace upon his life. Amen. If there's anything that we can see in a person, we can only see and identify grace. Because what he survived, we may not have survived. Come on, somebody. Because wat die gaan, sal ek miskien nie kan gesurvive het. Wat gesurvive het, sal wat ek die gaan, sal miskien nie kan gesurvive het. Dus dit is die hoekom ons die grace op mense se lewens moet celebrate. Ons worry nie van wat aangaan nie, of wat om hulle aangaan nie, maar wat ons moet acknowledge as wie die persoon is. I met somebody that, Pastor Ronda, somebody that gives up their time. My Apostle Vincent teaches us, honor a person's time, because when a person gives you their time, they give you their life. Time is life and life is time. So appreciate people when they give up their time, because they're not only giving up their time, but they're giving up their life. And we want to honor this man. I want all of us to stand. Amen. And I'm sure that as we're going to celebrate this gift, there's going to be a stirring in the atmosphere. Come on, put our hands together for Pastor William and his beautiful wife. Come on, get together. Let's go. Let's go. Let the man come down. Let the man come home. And no weapon that was formed against him has been able to prosper, because you are covered. Take a credit, lift the hands up.
promise. Because God is going to reward you. Give for my last praise, my last honoring praise. The pastor will be moving. Amen. Yung naman masabi, amo siya kang iban, ni nagpipiliti siya mo suko ni kanan ko. Also want to acknowledge our pastors that is here. Also, this evening I saw this woman of God once. Amen. By a service there by Green Pastors. I believe this is your husband. Amen. With the video cameras and all the cameras and all the technologies and all these whereabouts, these various whereabouts. Amen. Can we celebrate the woman of God in the name of the pastors? Amen. Also with the prophetic utterance. Amen. Can we celebrate them this evening? Amen. So we honor you. So kan panigins. Ibalik sa apostol, erken ko musliman panira ni Kubar Yesu Panakiles, Yesus Panakiles, remember. Amalu mana panira di ongala na bilira si pastor si Jesus, kaya sama bola ko kung Jesus bola ka nam. Amen. Amen. Ikaw kapabihin sa sangka barang kalipat panunsker pan life is real. International Christian Center kanina break ipan ng panunsker. Kaya sa kumusiba na lahat. Drywalls na tayo na ito. Amen. elke pastoor, is gegroet, elke profet, apostel, is gegroet. Amen. Nou, die waar is die Bijbel sê, in all of we getting, we must get understanding. We must get understanding. Amen. Amen. As julle grab die waar is? Amen. Halleluja. Okay, amen. Nou, ons verstaan die Bijbel sê dat when it's time to give, it is actually time to worship. Amen. Nou, ons gaan gewoon die ding ook een beetje erin die waar is die Bijbel sê dat daar's so klomp different type of givings
wat daar is, wat die Here geïmplementeer in die Bybel. Amen. Maar dat is iets wat die Bijbel sê, oké, dit niks te doen met giving nie, maar die Bijbel sê, in die Holy Communion, kijk, ons verstaan dat allemaal die bekeerde mensen, christenen, doen Holy Communion. Maar daar is een skrif wat sê, do not do this in an unworthy manner. Amen. So die sê vir my, dat many times kan giving gedoen word in an unworthy manner. Dan result het in, ek gaan nie meer gee nie van niks gebeur. Wat is dit? Ek gaan nie meer gee nie van die Here, maak nie die Here vir my. Maar wat ons hier bestaan nie, dat because die Bijbel sê, my people are destroyed of a lack of revelation. Right? So in ander woorde, die Here praat van giving, maar wat is die ding wat ek moet weet van giving? So die Bijbel sê, so ek sê vir die Here, so wanneer ek 'n revelation kry, hy sê wanneer jy die revelation kry, dan change alles. Dan change alles. So what we need a greater revelation. Nou die Bijbel sê, sometimes when we give religiously, without we even know it. Amen. En as ons religiously gee, die waar is, daar is mos 'n wrong way van giving. God honor nie daai nie. Understand? Because why? Die Bijbel sê, ons gaan na die skrif toe. Ek wil die skrif lees, die waar is, ek wil eens moet verstaan. Die skrif is in Matthew. Right? Matthew 5, verse 23. Nou ons moet die ding opmaak, die waar is, because ons kan nie vir jare aan 'n religious way gee nie, man. You know, en niks kom deel nie en dan bly ons alles en ons verstaan nie dat ons lekker revelation. Amen? So die Bijbel sê, hy sê, therefore if you are offering your gift, wat sê die Bijbel? Hy sê, therefore. Hy sê nie if you are, hy sê therefore. Weet jy die Bijbel sê, seek first the kingdom of God and all his righteousness way. Hy sê, therefore do not worry about tomorrow. Verstaan? Ons het ons groot geraak met die term, môre sorg vir sigself. As hy nie die koninkryk soek nie, dan moet hy ek nie worry vir môre. Ja, because it's a therefore. Sê, so in ander woorde, hy moet het reg kry eers, dan gaan iets gebeur. Nou hy sê, therefore if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Now where here, Pastor, I say, leave your gift in front of the altar. You know why? I say, set your gift op die altar. I say, in front of the altar. Dan gaan maak sy reg. Nou sê die skrif that God does not like empty altars. He does not like empty altars. Ek sê, Here, maar die man wil nou sy gift gegee het. So dan sal ons iets op die altar. Die Here sê, ja, maar as niks wat wait in nie. So in ander woorde, wanneer my vuur het gaan consume, dan gaan uitblof. Het gaan nie 'n sweet aroma is vir my. So jy, verstaan sister? Because sometimes, nou sê die skrif, maar as jy wil hê, dan moet nooit op jou offering kom. As jy wil hê, ek moet begin te nood vat van jou, dan moet jy gaan regmaak met jou broer. Wat is dit? Ons moet gaan regmaak met die broer, die neefie, die oom, die suster, die ma, die pa. Ons moet gaan reconcile. Gaan sê, sorry man. Yes, correct. Ek vra vergifnis. Because weet jy hoekom? Jou offering is op die speel. Daar gaan nie 'n harvest is vir my. So ons moet gaan regmaak. Hy sê, en dan wanneer sy reggemaak het, en dit sit op die altaar, dan consume ek het. En net dan gaan sy 'n harvest. See, so in ander woorde, die kerk leer die mense to be givers, but not to walk in forgiveness. Yes, amen. Because that's what required is for the giving. But understand, as you scripture is better, obedience is better than sacrifice. Yes. You know,
ik wil goed diep deel met jullie. Die Bijbel zegt, do not store for yourself treasures on earth, where moth and rust can destroy it, right? Dan say, but store for your treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy and the thief cannot come to steal. So daar is twee plekke wat die Here vir my wys. Is earth en is heaven. Right? So as dit on die earth doen, dan is dit 'n possibility dat moth het kan kry en dit kan gesteel word. En aan die einde van die dag sit jy met niks. Maar hy sê, store for yourself treasures in heaven. Dan sê die skrif, Jesus said for his disciples, I'm going to prepare a way. Because in my Father's house is many mansions. Right? Ek sê, Here, nou, hoe kan sê die skrif, God gaan 'n plek bou vir ons. Hy sê, prepare. En even was in die Muslim tradities, as jy trou, dan gaan hulle vooruit die motsies man. Hy gaan prepare hulle jou kamer. So die kamer was klaar daar. As jy met hulle prepare. Nou, Jesus sê, I'm going to prepare. Nou, een keer kyk ek 'n dokumentarie se staan. Die apostel sê, hy kom in die hemel. En die ding klik vir my. Hy kom in die hemel en hy staan in die hemel en hy sê vir hulle, kyk, ek is reminded van die skrif wat sê Jesus gaan 'n plek berei. So, wil hulle nie vir my gaan wys hoe ek my plek? Because hy begin dit sê mensens. Hy sê mensens. En die engel sê, nee man, ek dink jy moet daarvan. Hy sê, nee man, ek wil net so 'n klip skryf wat ek wil gaan sê. Ek wil vir hulle gaan sê. En die twee engele kyk mekaar en hulle vat nie man. En hy kom aan, hy kyk en hy sê, nee man. Dit is 'n halfgebou. Hier is die vensters en het lyk nog nie. Soos die ander mense sê, die Here sê, dis hier so. Elke treasure wat sy opstoor op die aarde, gaan nie na die hemel toe nie. Jou treasures wat sy opstoor in die hemel, word gebruik om jou mense te bou daarbo. En ek verstaan die ding. Die Here sê, do not store for your treasures on earth. Daar is hoekom ek en sy moet regmaak met ons broersister. Because ons gaan uitmis vir wat God het vir ons. En nou opgee, because this sy wil gee man, because sy wil God se hand experience. Geef vir God, because sy wil sê, you want to experience His face. You want to experience His love. So wanneer sy gee, you surrender your gift unto the Lord. You don't give it, you surrender it. Daar is ook in die Bijbel vir my gesê het, toen ek vir die Here sê, Here, use my life, use my life for your glory. Sê die Here vir my, hy sê net ek. Dis hoe jy moet vraag. Lord, use the life that you have given me for your glory. So het gaan nie oor wat ek en sy vir die Here gee nie, is gaan oor as ons in right standing met die Here. Want is dit? En ek in die relationship met die Here, because dis everything. Dis nie absoluut nie. Dis 'n spiritual, dis 'n altaar. Ons moet 'n altaar bou vir die Here. Amen. En hy sê ons moet reg lewe en sê sorry, alles is verkeerd. You know, op die kruis, wat Jesus op die kruis gaan het, die wat ek wil net sê. Die mense is besig om vir Jesus spykers in sy hande te kap. Pastor Beryl is 'n sosie. Dit is seer. Nou kyk, die mense is kwaai because elke week kry hulle 'n nuwe op. So die mense is skiel. Jesus lê daar en Jesus sê, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Ek sê, Here, die mense, wie pak hulle nie? Because Jesus convinced himself om in forgiveness te loop. Daar is kere wat ek en sy, ons moet vir ons convince dat God se liefde is groter as die. Ek kan nie kwaad as vir my broer nie, God se liefde is groter. Amen. En dan wanneer jy jou gift bring, and consuming fire your gift. En dit is soos 'n sweet aroma in God se nostrils. En dan kom die Here en vra, ask me anything. En dan sien ons die hawes in die hand van die Here. Amen. So voor ons gaan gee. Amen, ons gaan gee. Waar is die pakke? Ons vra die Here vergewe vir ons, Here. Want ons het nie dat enige een, Here. Ons vra vergifnis, Here. Here, ons is hier om dit te kyk wie is verkeerd gewees, maar ek kom en ek vra vergifnis. Here, van wanneer ek vir u gaan gee, Here, dat het acceptable is, Here. En u, dat ek kan experience God se liefde in my lewe. Whenever ek offended,
En wie ever van mij offended, I release them, Father. Yes, Lord. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. So ons kan kom en ons kan die Here prys. Amen. Amen. Kamu boleh kami hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Father, tonight, Lord, we bring this offering to you, Father. We pray that this offering will be holy and acceptable unto you. Father, I pray for those that have given, Father. I pray that you will multiply it 1,000-fold, Father. Oh, Father, I pray for those that couldn't give tonight. I pray, Lord, that you will open the floodgates of heaven so that they are able to give at another time, Father. And tonight I pray, Lord, as we lift this up to you, I pray that you will remove, Father, every curse, Father. Remove everything that is not from you, Father. We pray that you will purify this offering, Father, so that we can receive the harvest of it in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Glory to Jesus. Kumusta nos talit suwag worship lied kaya na halos tayo. Dahil buwan panira to sa sibre balang nagkasak. Ang itulog, imunok iman panira, acknowledge at sa naan sa amin to this Apostle Vincent Rauda. Apostle Vincent Rauda. Amen. Is a few friend lang may kiyos lang ka-Father Apostle Vincent Alexander. Amen. In alam kong aliyaraan. And kita ko wala iman panira priyo. Pati man panira track. Nasa ispire kinakapir ka na. Amen. So tayo pagkabaran man pagkul ko musik knowledge man panira. So sa siya ng minamba kung di man pagkul nito sa iyo. Hallelujah. Amen. Yan yung salit na sulit ng fanwall so pinakanos kay nalimut panira to. I believe it's time just for the word. So kung for the word, we glory who the
mouthpiece, a great apostle, a great son in the kingdom of God. And I cannot hand over this mic standing, because when I hand over this mic, I hand it over as a sign, as I represent unseen to be seen generation, that we give the full authority to you to speak and utter into this atmosphere of Menenberg. Men of God, the Bible says in Romans that we do not boast in the labors of our fathers, because they have labored. And when we come to the town, we now submit under it. And we are in your town as you are father of this town. We now submit as I hand over. Come on, let's celebrate Apostle Vincent Elder. Hallelujah. Ons wil u hartelijk groet vanavond in Jesus naam. En van waar ek kom, sê hulle groet as jy moet nie. En dan sê hulle allemaal, ek van ons kom as jy terug groet. Kom ek probeer weer, ek groet jy hartelijk in Jesus naam. Amen. Praise God op his spot. Allow me to honor the servant of the Lord. Amen. Come on, give a pastor a big and the leadership that is serving with you. I salute you in Jesus' name. It's my voorrecht en een eer om samen met u vandaag schouder aan die wiel te doen zitten. Ik wil het te doen dat het geval was om te doen. Pastor Donovan, uw vrouw, zelfs uw vrouw, ik had dat nog niet ontmoet. Ik ga er nog zeker een aantal ontmoeten. Ja, ik heb misschien het aan. Is het nog steeds wat aangezet? Zo vooruit, dat is je hand. Ons gaan die andere begroeten delen. Man, aan de heerschap, pastor, goed op jullie te doen. Unto my left, I feel the weight. I feel the weight. God bless you. Het is absoluut fantastisch om met die samen te wees. Ik is bewust daarvan dat die Here 'n woord vir ons het. Kan ons sê vir iemand langs jou, die Here het vir my 'n woord. Ja, die Here het vir my 'n woord. Amen. And so Father, we commit to God everything that we have and we submit to you. I pray that there will be a stirring and a moving that only you can bring. I pray that you will hide me behind the cross and that you will step forward, oh God, and be the one that will teach, preach, and even reach. I pray today that you will lift us up, that you will position us for greatness, position us, oh God, with great authority. And so as I'm about to minister your word, I thank you that you are anointing me for this hour. In Jesus' mighty name. And everybody says, Amen. 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 Soos wat jy nou vandaag hier kyk na my, en ek weet ek gaan toe geweeg word, maar sal ek toe geweeg word. And so the prophet Zechariah walked into the assembly, stap in die gemeente in op 'n dag. Dit is nou Zachariah hoofstuk 6 versie 12 vir u wat die skrifverwysing wil kry. Die Bybel sê stap in en hy sê die volgende: so sê die Here, ek stuur na julle 'n man met die naam Dispreet. Hy sal uit sy plek uitspreid en dan doen wat natuurlik God aan hom gegee het om te doen. Daar kom baie bevestiging selfs uit die boek Jesaja wat saam met hy woord vloei wat Zachariah daai dag wat hy daar verkondig. Nou die Engelse vertaling sê die volgende: for behold, I send unto you a man that shall be called the branch. Are you with me? The branch. Nou, een van die gemeentelede staan op en vra die profeet Zachariah, vir 'n oomblik is ek verbuisterd. Ek is verbouwereerd. Ek verstaan nie dat iemand sy naam kan wees Dispreet nie. Ek weet dat iemand sy naam Jesus gaan wees. Ek weet dat ek verstaan die normale name, maar ek weet nie van 'n man met die naam Dispreet nie. Zachariah die profeet staan op, hy sê wel, dis nie 'n probleem om julle te verduidelik waarvoor Dispreet staan nie. Hy sê die letter S in die woordjie Dispreet staan vir die seun van die lewende God. Die letter P in
die woordjie spruit. Hy is die prins van vrede. Die letter R in die woordjie spruit. Hy is die reddende genade van God. Kom maar, het ek iemand wat saam met my is. Die letter I staan vir, hy is die uitverkorene van Israel. Die letter A staan vir, hy is die Emmanuel, God met ons in Middelburg. Die letter T staan vir, hy is die Tabitha Kumi, die opstanding en die lewe. Is daar iemand wat die spreuke lekker handen kan sien? Ons breek die huis, ons breek die huis, ons breek die huis. Hier die hele lekker handen klap voor. Die spreuk van David. Ek sê die spreuk van David. Iemand staan op en sê, that sounded very well in Afrikaans. My English Bible says, to behold I call, a man that shall be called the bronze. But Zechariah said, if I could have explained it in Afrikaans, I will now explain it in English. He says the letter B in the word the bronze is the only begotten Son of God. He's also the beloved Son of God. He's also the bridegroom. He is the bright morning star. The letter R in the word the bronze is the rock of ages. He's my redeemer. He's the righteousness of God. The A in the word the bronze is the Alpha and the Omega. Come on, tell your neighbor, say, he's my advocate. Look at somebody and say, his name is Yea and Amen. The letter N in the word the bronze is the never slumbering Jesus. He's wide awake to bless you. Come on. The letter C in the word the bronze, he is my Christos, meaning he's my rock. I am stable because of him, the rock of ages. Come on, somebody, do I have a witness today? Hallelujah. He's also, come on, he's also my counselor, by the way. If you think I am without counselor, I have the counselor in my life. The H in the word the bronze, look what your neighbor say, is the hope for the hopeless. He's the help for the helpless. And by the way, he is my high priest. But say it with an attitude. He's my high priest. He's my high priest. Iemand gee die Here beter hande klap saam. Kom aan, gee die Here jou beste prys wat jy kan. Sy naam is die spreek van David. Hy sal nie oordeel dat sy oordeel nie. Hy sal nie oordeel dat hy sien nie. Maar hy sal wel die oordeel van die Here bring. Soos wat die Here dit aan hom gee. Take a high five and sit down in his presence. Wow! Praise God! And so what we need to understand tonight, wat ons vanaand moet verstaan is, ons praat op 'n tema. Sê vir iemand, ons praat op 'n tema. En die tema sê die verering van ons leier. Come on. And we need to honor our leaders. Somebody say, honoring my leader is important. And can I say that again? I say, honoring your leader is important. Can I tell you something? It is a key, a golden key. And the more you honor your leader, the more God honors you. I need to reiterate that. The way you are honoring also is the way you will be honored. If there's anything one day when you get into heaven, oh God, maar kom ek skip gewoon, ek wil nie te veel rond nie, maar ek moet so gou met my tred hou. Maar weet die vraag vir koningin Vashti? You ask Queen Vashti how quick it was for her to be a queen and how quickly she lost whatever she had because of dishonor. So before we can talk about honor, we need to speak about dishonor. Are you with me? And if you can, just exhaust the subject of dishonor, you will understand now, ek gaan die Here help my. Ek gaan alles in my vermoed doen om die nodige verering te gee. And so, I saw tonight, something in scripture tonight, while sitting there. Weet jy dat Numeri hoofstuk 17, Numeri hoofstuk 17, Numbers chapter 17, tells the following story, that God said unto Moses, I want you to call the 12 tribes heads, the fathers of the 12 tribes. Are you with me? But they must come with their rods, met hulle stave, hulle kieries,
and Nineveh town. They must bring their rods and they must lay it at the altar. You remember that verse? It's found in Numbers chapter 17. Now this is the one thing that you must remember, that all those rods had names. The rod of Manasseh was there. The rod of Dan was there. The rod of Reuben was there. Issachar was there. Are you with me? And so it goes. Levi was there. And so it came up to the 12th one, which was Aaron. Aaron's one was there. Which means that all of those rods had owners. Yes. Can I say that again? Amen. All those rods belong to somebody. Yeah. And God said to Moses, I want you to lay all of those 12, lay it at the altar. Because I want to prove something to Israel today. I want to prove to them because they are murmuring against Moses, my servant. Because they are speaking behind his back. They are rebelling against him. They are gossiping about him. And they think I am not aware. They think I don't hear them when they speak out against my servant. I want to prove to them who is the one that will blossom overnight. But more than that, also produce fruit in the same night. No, I must tell you something. It's a witty test. Because overnight, God must do some things to prove the servant whom he has his hand upon. Hoe wil vir iemand vra, sit jou hand op jou bors, sê die Here se guns is op my. Kom ek sê vir iemand, die guns van die Here is op my. Sê vir iemand anders met hierdie van jou nie, maar ek weet een mens se guns is op my. Sê die guns van die Here is op my. Ek verklaar die guns van die Here is op my. Ek kom en sê vir iemand anders en doe, alles in jou vrou, alles in jou man, sê vir jou man, ek sê die guns van die Here is op jou. Come on, his favor is upon you. So people can fight you all they want to, but they cannot do anything about the favor. They can be jealous about you. They can speak against you. They can do a lot of things against you. But one thing they cannot fight against is the favor of God. Sê weer vir iemand hier, ek mag nie geld dit nie. Ek mag nie maar sê die spens nie. Ek mag nie op te doen. As hy maar wat sal op my is. But his favor's on me. I say his favor's on me. His favor's on me. Jylle, die guns van God is op my. Ek kan nie lekker Engels praat nie. Ek kan nie lekker dat en dat en dat en dat nie. Maar die guns van die Here is op my. Ek lewe in pepstores. Ek kan nie in die groot winkels gaan lewe nie. Maar die Here hoor my. Sy guns is op my. Ek sê sy guns is op my. I cannot speak loud, but I have his favor on me. Iemand gee die Here jou beste prys.
And so God said to Moses, bring them. Numbers chapter 17, bring it and lay it at the altar. Maar dit moet geleef word oor 'n nag. Ek sê dit moet geleef word. Hoor wie wat julle sê? Dit moet geleef word vir 'n staf wat deel is van die plante koninkryk. 'n kierie is gemaak uit hout. Wat kom van 'n boom? Wat deel is van die plante koninkryk. Vir 'n plant om te lewe, moet hy son kry. Ek sê vir 'n plant om te lewe, moet hy son kry. Sonlig. Maar as hy oor nag moet lê, die son skyn nie in die nag nie. Dit wat sê die Here gaan dit ding doen. Want die oog nie gesien het nie. Die Here gaan die son, weghou van die mens toe. Maar hy gaan 'n son, deur die genade van die Here, gaan die Here sonlig by 'n dooie staf. Okay. Die vrou praat ek nou van 'n dooie staf. Dit is so. 'n kierie is net 'n effektiewe kierie as hy kurk droog is. Want as hy nog natheid vog het binne hom, dan is hy buigbaar. En wanneer hy buigbaar is, kan hy nie 'n liggaam se gewig dra nie. As jy dat saam met my? 'n buigbare staf is 'n gevaarlike staf. Maar hoe droemer die staf, hoe sterker die staf. Sê dat vir iemand, hoe droemer die staf, hoe sterker die staf. So dit wil sê, dat is 'n dooie stuk hout, wat afgeskuur was. En dit hanteerbaar gemaak was, om 'n liggaam van 'n oud, bejaarde persoon te kan dra. Vader Manasse. As jy saam met my vader leef, en man het groot geword, en die Here wil wat doen? God wil toon, dat hy 'n dooie staf lewend gaan maak. In een nacht, iemand sê in een nacht. Dis onmoontlik vir die wetenskap van die lewe. Biologie werk is so nie. It's impossible that a dead thing, are you with me, can get alive. Ek moet die volgende sê. Vir 'n plant om te lewe, het hy wat nodig? Sonlig. Hy stawe lê deur die nag. Vir 'n plant om te lewe, het hy grond nodig. Die Bybel sê nee. Hy word nie die grond geplant, hy word by die altaar neergelê. Hy is nie in grond gedruk. Vir 'n plant om te lewe, het hy water nodig. Daar moet niemand wees, sê die Bybel, God sê aan Moses, niemand moet in die tabernakel wees, wanneer hy stawe daar lees. Dit wat sê, daar moet die leviete wees, daar moet die priesters wees nie, daar moet die hoëpriester deur hy nag wees nie, die stawe los hy daar. Morgenoggend as jy terugkom, dan kom kyk jy, Vader 1 uit die 12, en die Here lewend gemaak. Vir 'n staf, kyk gou na my om te lewe. Ag, vir hout, vir plante, vir blomme, vir die plantkunde om te lewe. Het hy sonlig nodig, water nodig, grond nodig. Check hier. So ek gesê ons water is ook deel van dit. Maar kyk hier, het ook koolsuurgas of koolstofdioksied nodig. Nou ek en u asem suurstof in, maar ons asem koolsuurgas of koolstofdioksied uit. Ek het nou soos 'n wetenskap lees. Maar dis hoe dit werk. Dink aan die vraag, as ek julle die vraag so vra, waarom is daar altyd tuine, gardens, in die middel van die stad, in die middel van Claremont, in die beide, in die middel van Mitchellsplein, gardens, tuine, plante, bome, rose, dahlias, waarom is dat altyd? Jy sê
what is happening in the town. Kom ons vat vir Kaapstad. Waar jy na aan Adderleystraat, wat in elk geval voorbij die kale, die treine van, is het waar? Kan jy jou inding al die trokke, busse, motors, se koolsuurgas, giftige ander gasse, wat by die karre se exhaust systems uitkom. As daar nie tuine was in die Kaap, of in Claremont, of in Mitchells Plain, of in Belleville, as het nie was vir die tuine nie. Want wat jy nie met die oog sien nie, is dat die bome en plante trek al die giftige gasse in. And by the way, hulle lewe op die giftige gasse. En wat hulle vir die mensdom gee is vuurstof. Ek dink julle met die Here in die krag getrek. Wat 'n probleem tot die systeem is so gewerk. En die een gaan dood van jy weet koolsuurgas. Die sal maar sien hoe loop hulle langs jou. As daar nie vir die tuine was, jy het ons so geloop. In die besluiming van weer die giftige stoffe. Julle is nog saam met my. Want ek moet nog vinnig gedraai maak gevoel. Om by die woord te kom, ek net dieper basis om die volgende te sê. Oornag moet die Here water gee wat nie daar in die tempel is. Oornag moet die Here son laat skyn, wat volgens my en jou nie waar is, want as ek oornag bezig. Oornag moet die Here al die minerale soute en alles wat in die grond gewoonweg die minerale soute aan die plant sal gee. Daar is nie dit wat die oog kan sien nie, maar ek sê vir jy wat die Here het 'n manier om die stok. Want ek praat dit van een lees net hy een, sê die Bybel, het alles dit gekry wat hy nodig gehad het. Nou kom ons stap na die volgende môre. Die volgende môre te stap. Moses, Aaron, die priesters, die leviete, die stap hulle in die tabernakel en wat is hulle gesig wat hulle sien? 11 lê nog net so droog. En as ek nog net oor die 11 moet praat in die stad, dan weet jy waar gaan ons uitkom. Want daar is nog altyd wat genoem word volgens sy titel. Maar God het die guns in hom. Is julle saam met my? Maar sê vir iemand, daar is hulle op wie sy guns is. Daar is hulle op die guns van God wegdraai. Die Bybel sê, toe hulle instap, toe stap hulle na voor na waar die 12 lê, en so waar is vet. Die Bybel sê, toe hulle kom by Aaron se staf, toe sien hulle, hy blaartjies. Meer as blaartjies ook bloeisels. En tussen die bloeisels het daar ook neute, amandelneute gekom. Wat jy nie weet hier is, dit vat aan 'n amandeltak op boom tussen 5 en 11 of 12 jaar om amandelneute te produseer. Wat het God gemaak aan die een oomblik? Ingebring 5 tot 8 tot 12 jaar net so ingekom en oornag gee aan die dorp bar hey, doe ja come on, kiri die Here water minerale soute sondig koolsuurgas alles wat hy nodig het en in een nacht komt die 12 jaar in en die presented Aaron as the one who has his favor. Wat is die gedagte met alles wat ek nou gesê het? Is die volgende. By die kerk is daar een wat in leierskap staan teenoor wie God sy guns wys. En weet julle wat? Die Bybel sê en elkeen van my staf het name gehad. Soos ek sê, een sy naam was wat? Manasseh. Een sy naam was Dan. Een sy naam was Zebulon. Een sy naam was Ephraim. Naphtali. Dan. Jullie allemaal het een naam gehad.
Nou gaan ek na die skrif toe, alles wat ek gesê het, nog wat ek die skrif, kan ek nou skrif toe gaan. Kom ons gaan na die skrif. Yes, jongens, as nou eens na die skrif gaan, dan kom ons 10 uur. Nee, as vir die 10 uur kom. Ek wil net hê, jy moes weet dat daar is mense wie se naam op 'n staf is. Daar is manne van God wie se name op 'n staf is. Because that is how God is honoring them. Yes. Are you with me? That is how God is honoring them. Turn your Bibles with me. We were in Numbers chapter 17. Now we are going back to Exodus chapter 17. We were in Numbers chapter 17. We're coming to Exodus chapter 17. And I read with you from verse 9. Versie 8 sal sê die Amalekiete teen Israel kom veg in Rephidim. I start reading from verse 9. And Moses said unto Joshua, choose out men and go out fight with Amalek. For tomorrow I will stand. This is Moses speaking. Moses says, Joshua, go and choose out men. Wow. Go out and fight with the Amalekites. Fight them. For tomorrow I will stand on the top of the hill. With what? With the rod of who? How? Zebulun had a rod. The rod was called the rod of Zebulun. But Moses is sent along with Joshua to fight a battle, not with the rod of Moses, but somebody says the rod of God. Difference. Oh God, may I have the rod of you. The difference between people out there that are boasting titles, because their name is on their rod. But when it comes to the nameless, the ones that are not really looking for, for titles, they just fight the battles of the Lord. They are not holding the rod of Moses. Neither did Joshua have the rod called the rod of Joshua. God said unto Moses, I'm putting my rod in your hand. And I wish you will say with me, Father, I'll fight every battle with your rod in my hand. I came to serve you. Notice dat God het sy staf. I came to serve the assembly. Notice, don't look at the man at face value. Moenie na kyk na wat hy het of nie het. Yes, amen. Correct. Moenie nie dit weet vergelyk met die pastoor om die draai. Yes, amen. Moenie na sy vrou kyk en hulle as 'n koppel opweeg. Jy weet teen ander volgens jou magtige manne, magtige vroue, because wat jy nie weet nie is hulle het hulle eie stawe in hulle hande. Maar geseend is die man van God wat die staf van die Here in sy hand het. Because every battle is not your battle. Every battle is the Lord's battle. And the Lord will help you to overcome it. Why? Because he says the battle is not yours. The battle is mine, says the Lord. Ek wonder of daar iemand is wat vir pastor kan sê, Pastor Moody, Pastor Wayne, die Here sê, hy sal die staf in jou hand wees. En wanneer jy op hom rus, dan sê leer op my, wanneer jy moeg is. Gaan haal hulle en bring hulle, hoek hulle in, vir hulle wat na die afgrond is. Want onthou, die staf in jou hand, die wyn moet lê op jy. Here is 'n staf. Ek weet nie julle vang nie. Vang julle wat versie 9 sê. Amen. For tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Somebody, staf van God staan. Now check it out quickly. So Joshua did as Moses had said, and fought with the Amalekites, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass that when Moses held up his hand, Israel prevailed. And when he let his hand down, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy,
And they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, and the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. The Lord blesses the reading of his word. Oh my God. When the Lord fights your battles, you begin to get strategies that only God can think of. For we fight our battles according to the flesh. We fight our battles according to what I have seen others fought. Their battles. But when it comes to God and battles, He fights the battle. And you are just the instrument through which He will do it. Can somebody say amen? Amen. Look at your neighbor, say, and now when it comes to Him, He's no respecter of man. Amen. Amen. Verbeel jou die Here gekom vir hulle met goue lokke. Dat ek agtergekom en lyn aan. Maar die Here is nie 'n aannemer. Amen. Hallelujah. So let's unpack what God is saying to you tonight. Let's unpack what God is saying to the assembly. Because these meetings have been arranged around a theme that says, honor your leader. Yes. Honor your leader. Is dat wat hy sê? Amen. Honor your leader. En as jy net na die Hebreërs hoofstuk 13, is het? Ja. Versie 7 kyk. Gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Hey man, hy woord het nie by jouself uitgekom in die lig geval, of dit 'n blaai opgetel. No. It was years preaching and teaching you the word of God. Somebody says amen. Amen. So, verkondig en vereer hulle, wat dan as het ware die woord van God aan ons verkondig het. Hoor wat sê hy, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel. Kyk na hulle lewenswandel. Laat dit praat. En as jy na hulle lewenswandel gekyk het en moed gevat het, dan sê die skrif, volg nou hulle geloof na. Amen. So I'm going to break it open like this. Die Bybel sê, en as ek my gou vir Pastor Wayne kan gebruik as u by my kan kom staan asseblief. Wow. Die skrif sê in Joshua het die geveg moet ons bietjie agtertoe kom. Nee, kom ons kom 'n bietjie agtertoe sodat ons binne die skoot van die kamera's. Ons hom agtertoe bring. En baie dankie. Moses sê, Joshua, ga na van die vallei en jy beklei die Amalekiete. Wie ken die Amalekiete? Weet jy, ek was jare gelede 'n onderwyser. En 'n moslim dogter. Ek sê dit maar van die mic want jy weet nie wat oor my. Ja. Bel my seker so 'n maand of 2 gelede. Sy sê, sir, I found you on Messenger, Facebook Messenger. I've been looking for you for 28 years because I still remember the Bible stories you told us then. Wow. Sir, I want you to know that I have such great respect and admiration for the way you taught us. I'm married now. I've got 4 kids. I'm married 15 years. But 28 years ago, you've been my educator and you taught me the value of when God fights your enemies. My goodness, she brought me back and I said, that's the reward of a teacher. When your student comes back and say, you've done this, that and the other, and because you are a blessing, I want to sow back into your life. Amen. I come to let you know that the Amalekites, God had a problem with them because they were a coward people. Yes. They attacked Israel from behind. They slaughtered the pregnant woman, cut the babies out. They took the gold and the silver that the Israelites, especially the elderly, come on, who would walk at the back while the fresh legs, the stronger people would walk in Mitchell's Plain. Dan kom je ander nog hier aan, want hij praat van 3 miljoen mensen. And so these
The Amalekites were so coward that they attacked Israel on the weakest link. Robbed, killed, destroyed. And God had it against them and said the following: I have it against the Amalekites forever. And you know what he did, God? He made that the first assignment and he gave it to Saul, the first king of Israel. Dan onthou? Weet jy moet met hulle gaan deel, tref hulle met die bandvloek. Jy spaar niks, nie mens, nie dier, niks. Jy wis hulle uit, tref hulle met die bandvloek. En jy onthou wat hy oorlaat by? Al die beeste. Al die vetgemaakte kalwers. Ja, en die koning. Jy onthou, die profeet vra, wat van 'n gebleier van skaap is wat het hoor. Maar hoe meer, ek preek om baie jare gelede, dus ek maar, hoe meer, so vir Samuel die profeet sê, ek het gemaakt, net soos wat die Here gesê het, en dat is allemaal toe hy so sê, toe sê die koeie nou, hy liet hiersoos, skree die bokke laat weet vir Samuel, hy lief, hiersoos, hy het ons gespaar, hiersoos, hey man, as dat William van donker kan gepraat het, dan kan jy myself doen bulk, en maak hy donker sy voet en ander. Ek probeer die volgende sê, omdat Saul het gefaal, om die vijand absoluut uit te wis. Wie hy spaar, vermeer maar weer oor die jare. Hulle was mos aan, kry mos klinkies, klinkies, kinders kry, en as jy wander nie. Anyway, om lang storie kort te maak, veg die geveg teen die Amalekiete. Maar wanneer jy terugkyk, sal jy my Moses, jy sê vir die stoel, as ons vir die stoel kry, jy gaan ons nie sê, jy gaan spring. Want die man moet hoog staan. Die skrif wat ons gesê het, op die berg gestaan. Kan jy die man van God op die berg sien? Die man lekker gemaakt op jou. Halleluja. Halleluja, wat gedenken is klein. Kan jy verstaan van die Here voor de Lord nie? Dan staan jy voor anderen. En anderen kan verstaan hoe jy dit gemaakt het. Hoe jy vandaag gekomen te sê vir iemand. Vermogen kom nie van een mens nie. Vermogen kom nie van die syde. Kan of die woorde nie. Vermogen kom van die Here. Amen. En die Bijbel sê, God sê vir Moses, sê vir Joshua, hy moet die Amalekiete daar in die vallei bekleed. Maar nou en dan moet hy terugkyk. Jy sien, mense vandag wil nie terugkyk nie. Sommige dink is embarrassing, is 'n verleentheid om terug te kyk. Nee. Wanneer jy terugkyk, kyk jy nie vir die verkeerde redes terug nie. Jy kyk vir die regte redes terug. Want die Bybel sê, Moses sê toch vir Joshua, as hy omdraai, dan moet hy na my kyk. Maar hy moet nie meer kyk vir kyk son houwe nie. Come on, don't just watch or look back. For looking back reason, no. When you look back, check my posture. Come on. Wanneer jy terugkyk, kyk na my postuur. As die manne van God het geweet, that your posture is gonna determine whether Joshua, your son, is gonna win it or lose it down there. Now it is important. Moses says, now when you see this, albei hande Godsman. Albei hande, oh ja, want een gaan 'n halwe wedstryd laat wen. Albei arms gaan die hele wedstryd laat wen. Die Here lekker hande klap saam. Die Here lekker hande klap saam. Dan draai Joshua weer om. Dan beklei hy die hande in die armsak. In die armsak. En wanneer die armsak beklei hy, en daar hy weer omkyk, dan kyk hy weer om en dan sien Moses, dan kyk hy om, dan wat maak Moses? Dan gaan hierdie Godsman en hy beklei weer die oorlog. Want hy besef, solange die arms in die lug is, solange wen hy, kan ek 'n amen kry. Maar toe ek
iemand wat sê, help my pastoor. Want wat ons vergeet. Sister Moody. Pastor. Wat gebeur is, as hulle twee se arms soos daai is, soos dit nou is, dan verloor ons almal. Ek sê dit, dan verloor ons almal. Dit gaat moeilik by die huis. Dis opdraand. Is jy lekker by die werkie? Is jy lekker hier tussen ons familie nie? Want wat ons nie weet is, hulle arms is af. Maar as jy af omdat het af wil wees nie, is af omdat hulle moeg is. Zodat hulle mat is. Dat al wat hulle kry is praat kwaad van hulle. Because we so easily criticize. We so easily gooi klippe. Ons praat so maklik teen hulle. En dan sê jy ook nogal, jy kan op Pieter job gedoen. Jou vyand. Ek het jou ooit vyand. Jy hardloop nou in die baan van die Amalekiete. En dan dink jy is gered en jy praat van die man van God. En van jou vrou van God. En toen jy eens praat as ek pastor se appreciation sien, dan word nie die pastoor geëer en die vrou kry die blomme en goeie lamme. As dit blomme is dit waar. Because we don't see them as one. We see them as two. And what you do not know is that you might not divorce them in the natural, but you are divorcing them in the spirit. And so people in church does this. Whereby she is kept in the shadows. Ek kan het eerst gesê, maar julle lees my gedag. If you can do this and honor both of them, I say honor the both of them. God will bless you. Because two is always better than one. People are my voice about the God. Joshua besef, die man sy arms op die gebeur. Ek wil eens baie duidelik, ek sien dit in elke keer. As ek my kon kry en die man sterf hier rondom my Israel, dan val. Dat beteken het, die man van God het moeg geraak. En om moeg te raak is menslik. Want solang ons op die aarde is, as ons blootgestel aan moeg word, en dan 'n klomp goed om die ons kraste by te kry. Kan ek 'n amen kry? En die Bybel sê Aaron en Hur. Aaron. En kom ons kyk op pas te gou. Aaron en Hur. Kom staan toe hier langsam. En hulle besef, hey. Wat ons sien ding wat Joshua sien. Ons sien wat Joshua sien. Wat het Joshua gesien? As sy arms af is, dan verloor Joshua. Kom Joshua, dan verloor hy. So dat nie net Joshua wat het gesien het nie. Aaron en Hur sien het ook. So kyk wat maak Aaron en Hur. Die Bybel sê hulle kom en hulle doen wat? Hulle lig. Moses se arms. Wat gebeur nie van my? Ek vra wat gebeur nie van my? Die man kan God bekry en hy wil bring die Amalekiete. Maar wat Joshua vergeet is, net soos wat hierdie man sy kragte moeg word, so word Aaron en Hur ook moeg. So nou trek jou arms water en wat gaan jy nou? Kijk, hulle arms trek water, Aaron en Hur nou. Hulle dit is 'n storie, maar dat ek alulaar, hoe sien jy hoe meer van die manne val weer. Totdat het later heeltemal af is, maar al die manne sê, ai, dat jy alles net 'n bietjie is, dat ek net 'n bietjie bloed kry, ja. As jy dat saam met my. Maar ek sluit af met die volgende te illustreer.
Kijk die daarop. Win die oorlog als die man van God zijn arm oppakt. Yes. En die schrift zegt die volgende. En haar arm in hul. Je hebt een rots onder hom gezet. En hom laat zitten op die rots. Jullie moeten het oplezen daar. Zeg de woord. Vers 16. Nou wanneer jullie moet nou staan. En dan check jullie hoe jullie langer nog kunnen staan. Want die is wat nou gaat gebeuren. Nee, die is wat hij komt. Je kan die arm houden. Je kan die arm lucht. Kap aan broer. Want die is een betere positie. Als je dat samen brengt. Langer zo staan. Want nou raakt mijn arm niet zo groot. Zoals waar dat de vorige keer een lamp raakt. Zijn arm staat in die lucht. Want dat is wat belangrijk is in die vlag. En zo, this is a better position in order to benefit Joshua to win the battle. Halleluja. Kom ik sluit af met de sleutel. En dit is sleutel. Ons praat zo makkelijk van die man en vrouw. Ons ondermijnen zo makkelijk die man en vrouw. Ons praat zo makkelijk. Goed, zeer goed, wat ik niet eens voor jammer gezien. Ik zei je niet goed. Dan zei je ook nog met hij. Komt ik van je jongen niet gegooid. Die heren weet ons van Bijksles was. Oh, Jacob zoals hij was. Die heren, dat is net mee maar praten. Oh, ze dat dan strikt. Ja, mensen zullen daar gewoon praten. Nee, die zijn die vlees die zo praten. Nee, maar dat is je weg wat je doet. Kijk gauw. Dan geef je die sleutel. Zeg dat samen met mij. Als jij niet iets onder die man en vrouw van God kan zetten, moet niet iets moeilijk zetten. Are you catching it? Are you catching it? If you cannot put something under your man and your woman of God, don't put unnecessary stuff on them. Why are many pastors dying? Why are many of them suffering from sugar diabetes and from high blood and low blood pressure? And the list goes on and on and on. Why? Because what the church, the congregation doesn't know, the more pressure you put on them, you're taking them to the grave even faster. But if you can realize today, we as the church or the assembly is going to make sure that we put something under them to preserve them to be with us for longer. Amen. Amen. Ik weet dat ik dit op camera moet zien. Want mijn gemeente kom op het dag en zien en op woorden en water. Ah, goeie apostels kan worden. Ik wil nou pas zeggen, kat, maar hoor dat ik wil nog maken. Je gaat maar niet praten hier, dan kan gelukkig niet. But can I tell you something as I'm closing? That people so easily just offload. Maar voor pastor komt dat voor me. Pastor, ik had een probleem als je daar komt, is het op iets wat je zelf kon niet gezocht. Je roept hem voor alles, je roept je vrouw voor alles. Oh, dat kan je ben voor jou in je kop zitten. Druk dat banaan. Druk dat nee. Hij wil niet bij doen. Pastor moet voor mij komen. Dan moet ik Peter of hij moet bloed of wat ook al. Hij wil nou lentig hier toch gaan hier. Dat is ver. Als hij daar komt, de pastor is op die moment die kopje is aan die andere die kopje brengen. Vat de banaan. So as I'm closing, if you cannot put something under them, because if you put something under them, they get the energy back. They are revitalized. En dan kracht komt terug. En dan vraag je me, hoe moet het maken, apostel? Hoe moet het maken? You see, when you put them away to Godini's bar,
Ook ik kan ons niet meer aan met. You see, when you book them in a continuous park for a weekend. Yes. Sê nou, julle gaan sê moenie eens met jou eie kar gaan nie, my vriende. Ja. Ons gaan reël dat ons julle wegvat. Wat ja. En ons gaat reël dat ons julle kom haal. Die Sondag, die Sondagoggend. 12:00. Ons vat jou weg en ons kom haal. Nou wat nou gebeur het wat jy nie gesien het nie, is dat daai klein bietjie rus in die warm water van verdiensbaar. Bring nuwe kragte terug. Maar die man is ook alleen daar en hy stap daar en hy gebeurtes. Stap hy rond op homself, hy sê vrou lief, ek gaan so 'n stapie vat as nog die slap. As alright, as half past 6 ons stap hy. Ek gaan so net 'n stapie daar stap hy. Terwyl hy boot uitklim, kom hy en hy het gemeenskap met die Here. Die Here gee hom insig in boodskappe, my koningsstrategie, wat hy nie gehad het voordat hy tot hierdie toe gekom het. But just because he was relaxed and not stressed out, he was open to the voice of the Spirit. And the Spirit could give him ideas and strategies that would not have been there. Because what you made sure, you put something under you. That would support them and take them to levels they've never been and seen before, to dimensions they've never frequented. And they will begin to go places. And by the way, when they go places, they'll take you with you. So I conclude and I say, if you honor your leader, God is going to honor you. And the way to honor is to make things easier for them so that they can devote themselves to prayer and to preparation of the word. Kan jy jouself indink van hulle moeg is? Hy vang soms met die Bybel op die spoot aan die spoot. Sê die Here, ag man, voel toe. Alle kere sal ek kwaad van hom gewees, maar nou, ek verstaan jou, maar hy gemeente wat ons moeg is. Hy gemeente wat ons moeg is. If you receive the word well, say amen. For the way you honor today, you will be honored tomorrow. For the way you serve today, you will be served tomorrow. For the way you respect today, you will be respected tomorrow. I tell you, these are keys of life. Sê vir jou, dis wette van die lewe, die sleutels van die Here opmaak. En dan het Here vir jou op outomaties opgaan, jy altyd terugkom. Iemand het vir my gedoen. Iemand het vir my ingetree. Nou nog, ons was nou nog vanaand tot by seker so 4:06 besig met diepe counseling session. Op pad hiernatoe ras ek nou, want ek wil ons laat, maar die Here weet ek was vroeger al baie van julle. Dit wens weer. Vraag jy my wat hy is? Ja. Nou sit ek hier en ek dink net aan die opkom hiernatoe, iemand bel my. En die persoon sê, I realized that when the Lord touched me yesterday, it's not just because of my prayers. It's because you and Mom are interceding for us. I want you to know that your prayers have brought me into a better place and a better space. Can I submit to you that many times when you see manifestations of God's grace over your life and in your prayers and in your fridge, and you knew before God, this morning there was nothing. This evening, the pot is cooking. Then you must know it's not just because of personal favor. It's also because you have a man of God and a woman of God that stands in the gap for you whilst you are unaware. That's why as I'm closing for the last time, well, as you decree, look, as you see what, so, oh, Father. No. When Elijah said to the widow, ek sien dit daar houtjies op en dis besig om ietsie te maak. Dan gaan jy nou maak. Maak dan vir ons iets. Sy sê nee, dit is my laaste ding. Een stokkie sat ons in, dis 'n bietjie olie en 'n bietjie meer. En na die eet is dit klaar vir dit so is. The man of God said to her and gave her a key that you and I are aware of, but we seldom do.
Then I say, we know the key. We seldom use it because we underestimate the key. The man of God said to her, sonder om doekies om te draai en saggies te kom. Die konfronteer hy staat aan net hier. Sy het nou net gesê, is net genoeg vir my en my seun. Hy sê vir haar, maak eens vir my. Nee, dan ken julle vergaan? Ja, ken julle nie vergaan? Is ek nog op kamera op? Ek vraag, ken julle vergaan? Zo, wat zou gaan gezegd hebben? Verstoond ze dan? Ik zeg nog veel misschien laatste wat ik heb. En ze zijn wel op dat ze. Maar voor je zo. Wat zijn man van je? Gaan kom aan elkaar laten die werken. Kom aan elkaar laten die werken. Hij dan woning letter 1, woning letter 2 gezegd. Wie derde kom ik weer laten. Die supervisor zegt kom zijn nummer 3. Daarna die is het weg. Hij zei, gaat u nog wachten van nummer 3? Hou je zo. Ken je dat gaan? Dan kom gaan bidden toe. Dan kom gaan bidden toe. Zij gaan verpassen, dat is erop heen. Klinkt het bekend? Dus je moet er wat aan kan, dat is een onze mensen. Zie die Heer het van jou? Dat die lijst hebben gekregen, gaan wij morgen. Die Bijbel zegt, we weer wat kopskip. Waar een paradigm shift. Sy die movieboek gemaakt en sy sê, huh? Man van God, ek sien wat hy sien. En sy maak vir eers en die Bijbel sê, dis die begin. Dis die begin van wonderwerk op wonderwerk. Your turnaround at times is locked up in your woman of God and in your man of God. Amen. You better believe it today. I'm not saying kuppeligesag. I'm not saying impress them for favors. Yes. No, that's not. Ja, die pastor jy weet mos jy kry jou gekry. Ja, maar dan kry jy ook aan kant om te kry. Jy weet mos. En hoe jy ry so plat sak is wat ek. Jy ook kans. No. You never give with that kind of attitude. You bless them so that you in honor can be greatly positioned and promoted. God will do it if your understanding and attitude is perfect. Let's bow our heads in prayer. Father, we commit to your word. We commit to the sharing of the word. There are many men, oh God, that has their names on their own rods. But you showed, oh God, during the time of Aaron's rod, that you selected the one favored by you. The one that was favored was Aaron because he was the one that interceded between man and God. Father, we need intercessors. Yes. We need people that will stand in the gap without looking for payment, without looking for favor, without looking, dear God, to be given positions. They just intercede because they understand their job and their assignment. I pray today that this beautiful assembly will raise, oh God, you will raise intercessors. You raise prayer warriors. You raise men and women with understanding and even the unseen assembly that is also with us, God. I pray that their representatives will also leave this place with a paradigm that is shifted. And when they serve well, God, you're going to serve them well. And when they treat the men of God and women of God with due respect of God, you are going to put them in positions of authority whereby they can be respected as well. And so if that is you, you have this desire to say, Father, help me to respect, honor, and revere my leaders, so that one day when I am there, I will be revered too. I will be honored too. If that is you, wherever you are standing, we won't be praying one by one, but at least we can do a corporate prayer. As daar is wat in gebed gehou word, steek op jou hand quickly. I mean, this is deep stuff. We don't talk about thank you for your hand. Anybody else? Thank you. Anybody else? You see, this is the way it works. We don't want to just be hearers of the word. We're not waiting to become doers of the word. Tonight, Today, I start with this kind of prayer. I commit to become the extension of God in the earth. And whatever I do,
I will do it with the honor. I will start with the honor from my leader to the greatest person out there. If that is you, just keep your hand up there quickly. Keep your hand, hold it up there. Hy is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Here, U sien His fresh blessing upon them as you elevate and promote them. May the blessing of God be the distinguishing factor in their lives and on their lives. And as we see them being lifted high, may they become, oh God, examples and models that will be reflecting one single message back to the people. It's the way I have honored my pastor, that the Lord has honored me. Bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody says, Amen. Kom aan kerk, kom aan, jy het ons het geëer. En het ons iets geleer. En ons gaan die kruis daar doen vandaan. Baie dankie man van die Here. Amen. We receive this word and we know that God is going to produce much fruit through this word. We know it's already busy in our lives as you have spoken it, and in our church people's lives as well. Amen. What a wonderful word of honor. Amen. We also want to honor you this evening. Amen. We want to honor you this evening. And ja, gaan ons moeilijke koning krijgen terwijl ons wacht op Pastor Wayne. Ja, amen. Amen. Een keer geontmoet en dan, dat was in verlede jaar met een 3 of 7 year old conference by Pastor Brandon. En vanavond heb ik die gelegenheid gehad
om Freddy te ontmoet. Amen. Ik was excited dat mijn liefde me zei, Apostel Vincent wil my meet, dat ek dit Apostel, sy sê, sien my net 'n foto, maar ek wil sien dat die persoon is. Maar ek wil nie so meng met enige mense. Stuur net eers vir my 'n foto. En toe ek die persoon se foto te sê, nee, hier is die een. En ek wou dit aan vir Apostel Vincent sê, baie dankie. We just want to bless you as from the unseen generations leaders. Maar ons het vir u sê, baie dankie. U het nie vir geld nie, u sê geld, maar nie soos ek verstaan, hou u nie van geld vat by mense nie, maar voel dat as een mens iets doen, een werk doen, dan kan mens ook saai, zodat u inderdaad nodig. Dan u moet hier kom, so dat ons ook maar kiel en so aan. So ons een klein beetje dat ons vir u kom van die aansien generation leaders. En dat is niet allemaal wat het binnen wordt gekomen. En die leadersvrouw zegt, leaders voor een pastor, als het is een aan voor die aantal, maar ik zeg, iets wat ik pastor heb gezegd, Apostel Vincent is nooit een man in. Ik zeg, pastor, nou, wat moet ons aan doen? Pastor Ganon sê, is not a man in. Ik denk dat is mensen wat er is aan connect, dat is mensen wat er is involveerd. Dit die weg van die Here kan doen. Vandaag is ek vir eenmaal, vir een en elkeen. Kom ons gee vir aansien generations en liefde. En liefde van hulle. Ek het ons die taak kan gevat het. En dat Pastor Elton, dat was Pastor Elton sy thema gewees. Ek dink dat was in June maand wat my auntie gesteer het, as ek het reg weet. En ons het gesê, ons gaan voort. Dat was die boodskap wat Pastor Elton sou bedien het. En ek het nie geweet daarvan nie. En ek dink dat die Here so baie van ons verstaan nie altyd nie. Maar vanaand is ons met die Here bly. Ons het 'n woord gekry. Amen. Ons kan werk vanaand. Ek dink dat vanaand is ons met die Here dankbaar. Ons is met die Here bly. Vir een en elkeen wat opgekom het om net vanaand die naam van die Here. Môre aand is ons weer hier om ik ben een 5 uur morgen en passen dan ook 5 o'clock. Amen. 5 o'clock. Dus het is 5 o'clock voor 5:30. En zondag is het weer 4 o'clock. En ons vertrouwt hier op een geseende naweek om te heen. Ik wil zelfs met beroep zeggen, baie dankie wat ons kom helpen om weer eens voor mij die samen op te zetten. Sy tijd gespanderen. Voor een en elkeen wat hand ingezet het. Sy Prophet Tanya. Amen. Pastor Donovan. Evangelist Peter, Pastor Elton, Sister Bell. Kom ons in die sister en Pastor Bell, wat ons vanmiddag hier het. Dit is nou alles wat ons probeer en wat ons doen. Het is nie vir ons nie. En wat ek gesê vir die volk altyd hier, Unseen Generation is a movement for the ministers. As om ons gemeentes te ondersteun. En ons vertrou die Here dat die Here gaan Unseen Generations gaan groter en groter. Amen. Soos jy op vandaag geluister, moet nie vir ons kyk by die gesig nie. Maar kyk wat ons in ons het. En vandaag kyk ons so baie gauw mense buitekant uit, maar ken ons die innerlijke van die mens nie. So baie begeertes is daar. Ons vertrouw die Here, die wil vir elkeen sê baie dankie. Ook vanavond vir, kom staan op daar, Wesley. Staan vanavond op vir my, Wesley. Die kan. Ja, staan nie. Dit is die saam gevraag, as we nie staan op. Waarvoor Wesley self sê baie dankie vir hom en sy eegenoot vandaan uit die Liesespring gekom het, om vir ons te kom help, om die dan dit ook te sluit staan, soos as in die kind, prijs die Here, die Vader, en vanavond hier van heel ook blij, en van die Joodsia, van de Tanya, sy gemeente vanavond wat samen met is, hulle is ook die soos de beide, programkas wat die voorstaan, amen, ons sê vir hulle ook baie dankie, soos in die oude achter, en ons Pastor Lucas, die diebaar is, kom ons gee die Here eer, en ons voel woorde aan, amen, die brengen vind saam, bring sommer die ongeredde ook saam, hulle die woord van die Here, het hulle ook nodig, kom staan.
Die wat sy naam ek moet nie uitvoer nie. Ek wil vir elkeen sê baie dankie. Dis ons verluister te mense breins weet, ek breins was overtime, maar ons werk heel dag en ons wil die Here sê dankie vir die suksesvolle aand. Daarbij was ons van de plannen van ons met af te zetten. Als we hier de sier Amen. We close our eyes. Father, tonight we have received so much, Father. Father, we have eaten, Father God. And I pray tonight, Father God, Here, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees, Here. Father, I pray that the word will be broken down, Father God, so that we can eat from it, Father God, for months to come. I pray that you will bless him, Father God, that has prepared, Father God, that has spent time, Father God, to come and present this meal to us, Father. I pray that you will open the floodgates of heaven upon him, upon his family, and upon his ministry, Father. I pray that you will take him from glory to glory. I pray, Father God, for those, Lord, that has invested in this conference to reach souls, Father. I pray that you will always extend the blessing to them. And I pray that as we leave, Father God, I pray that your holy angels will cover us under the blood. I declare Psalm 91 over each and every one of us as we travel home, Father. And I pray tonight, Father God, that you, Father, will get all the honor, the praise, and the glory for this gathering in Jesus' name. Amen. Amen, ons is klaar. Amen, ons is môre aan wie selfde. Hetzelfde plek. Amen, Here. As jy skud iemand sy handjie, gee hulle 'n drukkie en ons sien by julle môre aan die Here seën bless you. Amen. Halleluja. Ayan,